Asinibingelele Ningizimu Afrika, asinibingelele emhlabeni wonke jikelele ke kanti ke lo onibingelelayo usahluko wakwaKhumalo endaweni ke yaseFrayedi ke eMondlo isigodi ke iMachanca kanti ke lapha nje sikhuluma nje sinibambela ubaba umvangeli umtshali walapha yana ke ethempelini ekusindisweni ngaphansi ke kwababa umfundisi umthethwa emzini ke waseThandanani ezweni ke lakwambunda ke lapha ke sasimbamba sisezindlini ke zomsakazo abaqulusi FM simbamba ke ngocingo esethulela khona ukubaluleka kwesabatha kanti nokugcina isikhathi salo ukuthi ke ngempela lingena nini bese ke lendlula nini siphinde sazi ukuthi futhi lilungiselwa kanjani ke isabatha ke ngempela ke sinentokozo ke enkulu ke yokuthi ke sinethulele ke ubaba ke umvangeli ngalesikhathi ke esamanje sizogijima ke sihambe ke siyomlalela njengoba sasimbambe kuphina ocingweni ngaleso sikhathi ke ubaba ke umvangeli wayesesengumshumayeli khona ke ethempelini lasekusindisweni sasesithola ke ithuba lokuthi ke sikhulumisane naye asicacisele ukuze wonke umuntu azi ukuthi isabatha lingena nini ngoba abanye banokushawa isikhathi umuntu athi ngoba kusebusika u6 ushaya sekumnyama ebese ethi isabatha lingena ngo6 kanti ehlobo u6 ushaya kusakhanya ilanga lisephezulu bese bayadideka abantu kanti ubaba umvangeli umtshali usicacisela kabanzi malungana nalolu daba asigijime ke siyomlalela ukuthi wayesichazela ethini ukuze ke sizothola ulwazi ke ungakhohlwa ke ukusubscribe ke ngempela kule channel uphinde ulike uphinde ushare siyothokoza kakhulu inkosi. Alright ke ACRFM 90.7 uqeda kuzwa ke insizwa laphana onzuza eshaya ke isihlabelelo ngamabhendi ke ethi usizi ke lumilodwa mlalelo ACRFM njoba kade ngikuthembisile ukuthi ke ukuhamba kwesikhathi ke la emsakazweni wakho uhlelo ivuka mNazaretha sizobe sinomshumayeli ke umtshali ngaphansi kwase ethempelini ekusindisweni abaningi ke bazi ukuthi lilapha ya Elineha kanti ke abanye bathi likuphina eIkaheng lapho sizobe sikhuluma khona naye esichazela ke ngesabatha ukuthi kahle hle isabatha ke liqala nini lendlule nini kanti futhi ke lilungiselwa kanjani na ku ACRFM. Baba uMagalela asikubingelele sikwamukele ke emsakazweni ACRFM. Yebo, ninjani baba umshumayeli ekseni kuyilisabatha nje? sivukile phela. Namhlanje ke baba umshumayeli la abalaleli bakulindile bakulalele futhi bonke amaNazaretha nje onkana kubaqulusi nala kufinyelela khona ke umsakazo abaqulusi FM. Sicela ke baba usichazele ukuthi isabatha liqala nini bese lendlula nini kanti futhi noma lilungiselwa kanjani? Ngibonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi ngibe lapha emoyeni kwazi ukukhuluma yesabatha uNkulunkulu asilethela lona enkosi yethu Shema. Bese-ke ngiyedlula-ke qonda laphana njengoba ishiwo ukuthi angichaze kusho ukuthi kodwa ngizoqala laphana ekutheni nesabela uJehova ejubana ngezizukulwana negcine imithetho yakhe andobela yona nenceku yakhe uMoses. Kusho ukuthi wayekhuluma lapha kuNkulunkulu esebenzisa oMoses esebenzisa bonke ayengabasebenzisi. Kusho ukuthi ukuqala kwami isabatha leli zoqala ngikhuluma ngesabatha uqobe bese ngiyogcina ngokuthi ulilungisela kanjani. Isabatha uqobo lwalo labekwa nguNkulunkulu. Thina-ke wasaba nesathu ukuthi asithumelele uShembe ngqo azoma phambi kwethu asichazele ngesabatha. Amen. Alifikanga-ke noShembe isabatha lalivele lidala nafika incwadi engcwele. Abantu bebelazi ngencwadi engcwele bebelazi nabangaphambili ngencwadi engcwele. Njengokuba ngizothatha mhlambe ibe ntathu nakhona ngizoshiya ihloko zazo khona umuntu ayawuqhuba bafuna manje ngiyayifunda kanti sengichitha isikhathi noma imizuzu kodwa umuntu uzazi oyabe sifisa wazi ngesabatha uyakwazi ukufunda lapha ku-Exodus 35 ayiqale kuverse 1 abeseya nalapha kuJeremiya 17 ayiqale kuverse 20 nakumaHebrews 4 naye khona ayiqale kuverse 4. Kusho ukuthi lapho kuyasikhombisa ukuthi lokho uNkulunkulu wayevele isabatha elibeke kudala ezizukulweni zangaphambili
njengoba kuthiwa nesabeni ngezizukulwana ngezizukulwane, wayelibeke ezizukulwaneni zangaphambili. Ngingeke ngazi ukuthi lajikiswa yini, kodwa ngicabanga ukuthi lajikiswa abantu abalenzanga naphela kubantu emehlweni abo nasey'nhliziyweni zabo, kodwa kungenxa yokuba kwakufike inkolo yezizwe nazo zizofaka okwazi, ngoba abantu abaningi bayadideka. Abantu abaningi amasonto amaningi ayasonto ngesonto, kodwa lokho kudalwa ukuthi ungase ubone-ke nawe ngoba amaRoma isizwe saseRoma, kunezwe kuthiwa iseRoma. Ngicabanga ukuthi namaRoma aqhamuka eRoma. Kube namadashi, amadashi isizwe leso, isonto lasedashi, bakhulunywa ngedashi. Bakukhulunywa ngesheshe, kukhulunywa ngesheshe of England, isonto laqhamuka lenalo kwelamangisi, kanye namanye amasonto aselizwe. Wona asiyakwazi abe namandla ngaphezulu kwabantu ababezabatha, ngoba kuqala nje abantu bekuthuma kwenza izinto baphoqeleleke. Yingakho uNkulunkulu ekugcineni agcina eletha uShembe ukuthi amlethe ukuthi azokwazi agqamise isabatha njengoba uNkulunkulu ayelimisile. Lapho-ke ngineqiniso lokuthi wonke umuntu uzakwazi, ngoba uzawuqonda kulezi ncwadi engikhulume ngazo. Exodus 35 uqale kuverse 1, uye kuJeremiya 17 uyiqale kuverse 20, uye kumaHebrew 4 uyiqale uyiqale ku4. Kusho ukuthi leso sikhathi-ke wena uyayifundela kuze lapha-ke ugcina khona, wena ubona ukuthi hayi la ngiyagcina sengikutholele ngufuna. Kusho ukuthi-ke mase siya ngasekulungiseleni kwesabatha, abantu abaningi bavama ukulahleka, ngoba elinye ilanga uye uthi noma ufunda ey'ncwadini zomthetho noma kuzo zonke iziyeke izazokwaziswa ngazo isabatha, kuthiwe kusekushoneni kwelanga. Uyabona-ke uma uthi kukhulunywa ukuthi kusekushoneni kwelanga, omunye athi kungo-6. Mina-ke ngiyathanda ukuthi sihambisane ngokuthi kungo-6, ngoba u-6 akaguquki, ukushona kwelanga kuyaguquka. Kuye kuthi uma kuqala ikhanda sekufika ekwindla ngokwesizulu, uma kungena nje kwindla iqala ngo-April noma izizofika ngoMeyi, ikwindla leyo. Kwey'khathi zethu abantu esizazi ngazo, futhi sezokungena ubusika. Bese kuzothi-ke phakathi nobusika kusukela koJuni, kusuke lapho sekuyizikhathi zasebusika, lapho kusuke kuvele njengamanje kwasekujulile, u6 ushaya kumnyama kuphephuke. Uthi uma ngabe kusesehlobo, qala lapha ko-October kuze koNovember, kuye kuthi lapho u6 ushaya kusemini kuyezefaka. Kusho ukuthi ngeke ukwazi ukuyiqhathanisa-ke iy'khathi zokuthi ekushoneni kwelanga, ngoba uma useCape Town ukushona kwelanga kungo-7 kuya ko-7, uma kulezo ndawo ezinye ukuthi ilanga liyaphuza ukushona ko-Northern Cape noma ko-Kimberley liyaphuza ukushona ilanga kulezo ndawo lezo. Kusho ukuthi-ke u6 uyena ufuneka umbambe ngempela ukuthi ngo-6 usebusika usehlobo, kodwa usebenzise u6 ngoba yena uwenza into eyodwa. Isabatha lebolungisele uzolungisela kanje. Kusho ukuthi ufuna uqale uthi njalo uma kuzoba ngoLwesihlanu webe kuqale mhlawumbe iviki iMnazaretha yakho usebenzise ekuthandazeni ovuka nathi, olala nathi, mhlawumbe zonke iy'khathi othandaza ngazo sebenzisa. Futhi-ke siyithatha ukuthi ayisahlambulukile ngempahla nje ezinye zesabatha kusenokuthi-ke ziwashwe zonke zibe clean kahle lezo mpahla lezo, ikakhulukazi amaseti amhlophe masesabatheni, kanye nokunye sikugqoka ngaphansi, amavesi akubiy'kipha, nokunye sikugqokayo. Funa zonke lezo zinto ziwashwe-ke ulungiselela isabatha ngokuqala lokho. Bese siya lapha ekudleni, ukudla funa ukudla kwethu thina sazi ukuthi kuyongena isabatha kube sokulungela ukuthi nokudla esingakwazi ukuthi sikudle namhlanje siphinde sikudle nakusasa. Asikwenzi-ke ukuthi ukudla kwethu sikulungisele ngathi isabatha esizokudla sesike ntambama ngesabatha, base sazi isabatha selidlulile, sesibuye siyakufudumeza, siyakudla njengoba kunjalo ngoba besimlungisele isabatha phela. Kusho ukuthi akwazi ukuthi ukulungisela isabatha uphinde ukudle ngokuthi usadla khona ngasesikho kwesabatha. Kusho ukuthi badlule isabatha sidle nakho konke kwesabatha lona. Akukho okunye kwesabatha okubuye kungene
ngapha ngasesabatheni sokudlule isabatha. Kusho ukuthi uma ulungisa-ke lokho-ke uyakwazi ukuthi ukudla kwakho ukudle akukontiye futhi ongathatha ulifake kuflaski ngoba uthi uzaliphuza ngoba lona ubulipheke ngayizolo liyashisa ngoba funa mangabe ulokhu unalezo zinto kushuthi usungena entweni engadingi kuhlula ngoba kungakuhlula ukuthi uzofaka itiye eplasini uzuliphuze ngakusasa konke uyogcina futhi ungasenandaba nakho usukubekela izathu njengoba netiye ungalibekela izathu zokuthi nani ngiyitheke izolo ukuthi okukhulunywa ngakho kukhulunywa ngomlilo kukhulunywa ngokudla okushisayo kukhulunywa ngomlilo ukuthi awubasi kukhulunywa ngento ey'fana nalezo zonke kodwa imvama abantu ukuthi bawukhuluma nayo mzethu ite yini pholile ifanele ukuthi lingaphuzwa ngoba ngingakwazi ukulipheka ngilifake esitafini ngicishe umlilo cha ungakwenzi lokho yazi ukuthi njengoba bakulisabatha ucisha umlilo wakho ngaphambi bakushaye ufikile konke lokwakho kokuthinta izinto ey'shisayo zomlilo yazi uphinde ukubone nemvakasilisi ngakusasa kuzokala imvama kwasemhlakanweni kade kuvame kwasemhlakanweni kuya ngenkosi ukuthi-ke enye inkosi yobona kusetshenziswa lokhu zakhulukazi esikinje ngami mina njengomshumayeli umtshali ngafika lapha kuyisikhathi senkosi inyanga yezulu kusho ukuthi kuya ezinye iy'bonelo eziguquka ezinye ziguqulwa isimo esithile ngenzalo esethi ngeyesabatha esokuthi ngeyesabatha ubone kakhulukazi enkosini usingo ubuye ubone njalo ukuthi ngo-4 kungene emthandazweni wokulala masisemhlanganweni okunye kwakho kufuneka ukufunde ukuqonda ukuthi kusekwenzela ukuthi ngoba kwesikhathi sekuney'nkomo lezinesembo ezizawuhlatshwa eminye imisebenzi njengomsebenzi yokwakha amadokolo mhlawumbe bayafika abantu bakha amadokolo bese kuyathandaza ukwenzelwa ukuthi abantu bakwazi ukwakha amadokolo kodwa umlilo lowo wona kufuneka ukuthi ugcinelise abantu ukuthi uba sengale makuthi ngekale kasuku siyaqala-ke uyawubasa njengokuyalela kukaNkulunkulu lokho kokuthi abanye bathi ngane kuthandazwa ngo-4 kasekwenzela imisebenzi ethile le njengakho ngibala ukuthi kunabantu asebefika amadokotela bengawathile kufanele kuhlatshwe iy'nkomo mhlawumbe iy'nkomo lezo kusuke kuzinkomo zempepho neminye imisebenzi ongeke uye ukwazi kuyenza ngomnyama kusekwenzela lokho kuthandazwe ngo-4 kwenzela ukwazi ukwenza leyo misebenzi ukuthi niqhubeke unokwenza leyo msebenzi leyo enisuke kufanele niyenze kodwa khona nje isikhathi sesabatha u-6 ntambama ngoLwesihlanu kuyoba u-6 ntambama yesabatha lokho-ke kuyakwenza ukuthi wazi kabanzi ngesabatha ngicabanga ukuthi zonke lezi zinto izinto ey'cacile lezi zakusizona izinto ey'fihlekile lokhu engikucacisayo njengoba kuthiwa abangucacise ngikucacisa ngoba abanye abantu basha bayafika bathola abaney'nkulumo ey'ningi abahlangana nazo isiyo ngamanazareka ezinye isiyo ngabangakholwa abangazi lutho ngesabatha izisho nabaziyo ngesabatha yize-ke belazi kodwa-ke kuningi okuyenzeka ey'ndlebeni zabanye abantu kufana nokuthi ngengumshumayeli bese umuntu abone mina ngenza okuthile ngiphambana nenqubo kaNkulunkulu naye bese phambana nayo ngoba abesesomunye bayembuze dawo ungabobasi umlilo ngalesi sikhathi mhlawumbe emva kwafonje ubase umlilo wena besethi hhayi nani ngiyembona umshumayeli umntali uyabasa cha kaNkulunkulu wena ofisa ukuba yinazaretha ngoba vele umhlaba wonke uzawugcina ungamanazaretha lokhu ufuna nize nekuqonde namhlanje sokulula ukuthethe wazi izinto kuncane kakhulu osuke kufica phambili ngoba phela vele abantu namhlanje uyembonisa yathi bayabuyela kuyo yonke into eyayiziyabo isabatha leli sifuna silazi ukuthi siyasazi vele size isabatha kunjani ngisho kanti yabo
iyezwakala impela baba uMshumayeli khulu. Sengiphuthuma nje ngicela futhi ukubuza lapha ukuthi mhlambe lapha ekhaya kunomlaleli ovame ukundlula ngemoto usazi njengoba amathempeli amaningi thotha seduze komgwaqo. Kunomunye futhi umlaleli osanda kuguquka kodwa uyafisa ukuya ethempelini ebone amaNazaretha uma kuqeda kushaywa insimbi okanye ukubizwa usontweni uma efika eguqa emasangweni akazi yena ukuthi kufike kuthiweni lapha emasangweni kusuke kuthiwani. Lapha emasangweni uyabona lo osenzena khona noma ezawushaya insimbi usuke ungena lapha thandaze ngoba ingilozi kukhona ingilozi enkulu kuyingilozi yesabatha kuyingilozi ephethe zonke izingilozi esinazo lapha ngaphakathi enkundleni yamaNazaretha. Lapha esangweni ukuqonda ngqo othi embuzweni wakho ufike uguqe laphayana uthi inkosi yamakhosi ngiyacela ukungena ngaphakathi nendawo yakho eyingcwele ingene nabo bonke abakithi abaphilayo nabasekhulwini lomhlaba. Ubusungena ungena ngaphakathi lapho usuke lapho ungase ukukhuluma ungase ukuthini usiyolalela konke okushiwoyo ngaphakathi. Bakudinga ukuhlatshelelwe uyahlabelela, bakudingeka ukuthi wena uvume uyavuma, bakudinga ushumayele wena uyashumayela. Lapho esangweni nje kodwa okuguqwa khona kuney'ngilosi lapha kobaba kuney'ngilosi zakhona lapha kungena khona abagcutshwa kuney'ngilosi zakhona kuthi lapha kubakhosazana kuney'ngilosi zakhona iy'ngilozi esilime lapho nangale komama kuney'ngilozi esilime lapho. Bona abaningi bamasango labo kukhulunywa ngabo lapho ey'ncwadini zoHezekiya abaningi lapho abaningi emasangweni ngibona lapho ofike uguqe khona lapha uma umuntu ongasaphileka awuhluli uye wena kumele uzike lapha uma ulapho uhambe uyohlambuluka awungeni ngaphakathi ungahlambuluki. Kodwa uma usufike wacela laphayana kunenye into-ke ngithokoze umsakazi ukuthi usubuze lowo mbuzo ngoba abantu bayithi bayadideka kunokuthi uma ungene laphayana awukwazi ukuthi ungene lapha uphinde uphuke uhambe isabatha lingaphumanga. Uma kwenzeka kunesiduko esikususayo kufanele ubike wena kulowo njengomshumayeli ongenamuntu ophatha kakhulu uhlelo lokho langaphakathi. Nekubike bangakwazanga uyobika umshumayeli mhlawumbe ngapho mama bika kumkhokheli uchaza ukuthi nakho kuthiwa sokunje sengiyaphuthuma ngiphuthuma khona. Yena kusho kuwe uyathi uhambe nenkosi, inkosi kubusise njengoba isibuziso sakho ubuza kusithola ntambama obubhalisile lapha ey'ngilozini lapho kufanele ukuthi-ke ngoba ntambama kulapho kuzophuma khona isibusiso somuntu. Ubuza-ke into enkulu kabi-ke lapha msakazi ngoba abantu abaningi khona abantu abaningi awuthi ma izizwayele evuke yiphunga lakubo noma yini kwakubo noma kungena lowo muntu oba kunokunye ukukhuluma la mina engingathanda ukuthiwa uma ngena into engingathanda ngiyaphuma ethempelini. Kusho ukuthi uma ngiphuma ethempelini niphinde niyitshene ningilozi kunakho siphuma ngoba nakho sengingene isimonele ubani. Lokho-ke ngikubona ngathi senza iphutha lapho ithempeli ngekaNkulunkulu laphayana. Wena uma ungene lapho usuke ungene kuNkulunkulu uqobo uma uzathi ngothu nje usuke uphume angazi kusho ukuthini ngoba uma uphumela ngaphandle uye uthobe ukhombise ukuthi uyaphuma kodwa kawuphumi lapho ngoba uma kubhala inkozi yasekutheni kungekho sibusiso esiphumile isibusiso esiphuma ntambama lapha konke ukuthi basokuthola kwento kuthiwa inkosi. Uma ngabe ungakwenzanga lokho uyafana nongazanga esabathini uyafana nongazanga bhalise engilozi. Kodwa futhi lokho kusiye kuchaza ukuthi wena ngenye indlela wedelela uNkulunkulu uqobo bawudelela umthetho kwahlebe noma umthetho wami kwaNkulunkulu wedelela uqobo. Laphana ufuneka bakhumbule abangcwele ngithele ufike uguqe uthi inkosi yamakhosi ngiyacela ukungena ngaphakathi kule ndawo yakho eyingcwele ngoba yadedelezelwa njena yasesokugqakwa okumhlophe. Ngiyacela ungene endaweni yakho eyingcwele uma nkosi yamakhosi ukuthi akuhlambuluke ngihlambulule yena nkosi yamakhosi uma mina ngokungazazi angihlambulule. Ngiphe futhi inhliziyo emnene yokwazi ukuthi ngingene ngaphandle endawo yakho eyingcwele. Lokho okuguqelayo ukusho laphayana esangweni. Oke uthi uma usuphuma
ugqokisa amadolo ukhombisa ukuthi uyabonga kulaba abalindi bamasango abazinhloli. Siyabonga kakhulu baba uMshumayeli Mtshali, kuzwakele kakhulu, kucacile futhi kuthe bha. Siyathemba ukuthi futhi nangelinye isabatha siyophinde futhi sikwazi ukuba nawe la emsakazweni Abaqulusi FM usichazele ngezinye zezinto ngoba kuningi okukhona la abantu bakithi namaNazaretha asanda kufika asafisa ukukwazi. Siyabonga kakhulu sakazi wabaqulusi FM, kodwa okuningi kakhulu awubi isazi sakho konke, kodwa bonke ngiyawuthokoza kakhulu baphinde benzisa. Uma khona engikwaziyo ngiyakwazi ukukucacisa, uma khona engingakwazi bakhona abangaphambili, bakhona abasebebekiwe. Njengokuthi uma ufunda incwadi kaJobe 8 nevesi ka-8 iyakutshela ukuthi nawe into ongazaziyo uyakwazi ukuyizuza kwaba ngaphambili bakhipha amazwi bakutshele lezo zinto. Kunama ngabula uhlale ulufuna ulwazi. Futhi ngiyathokoza ukuthi abalaleli abantu balalela ngesikhathi ngoba ulwazi abangalwazi funa behlale belufuna, ukuze umuntu ohlale efuna elangazelele ukukhula uyakhula, ohlale engakulangazelele ukukhula akakhuli. Amen. Siyabonga kakhulu ke baba Mshumayeli. Isikhathi ke yiso esisishayayo ngokwezi inhlelo zalapha emsakazweni. Siyabonga kakhulu ke isikhathi ke osiphe sona baba. Siyabonga. Manje siqeda ke ukukhuluma ke nobaba ke uMshumayeli Mtshali olaphana ke ethempelini ekusindisweni, abanye ke bathi liselineha, abanye bathi kuse iKageng. Uma uhamba njengomgwaqo uyakwazi ke ukulibona ufice abangcwele beguqile. Namhlanje ke kuyisabatha.